Narumpayu Newskum ke channel nam taki padba ke Brium Newtar. Hadin bala por ka video bala syak bank ka baterai jong ka HDFC Bank ha ka baki brio ki laong ba kala e bank ru ya ki wei ki kor ki jaj da ka bak hen kraw ya ka jaj jong ka nakadaw ba maka ka dei jong ka jaj thakur nakaliang jong ka menin ka singi kala panchayat pat ba bakani ka jingjia kamdan jinga dei satya bat kino ki customer jong ka bank bat ki pat ba kila syak ilam bakla halor kani kala ya thuru bakani ka jingjia kala jia kan reu trek jong niu banai nakadaw ba ukurim jong ka wei ka bayat trailang jong ka ubakren khor ubala kren ru klem akor bat ru ula rung syapok ka bang hadin balakut ka por ba priang ya kipai ba bat ula keli yaka ka ekakas jong ka bat anda lasdang ban kren kila ring ya ka video bat ru ka bala penlong ya ka bakan jubab ya uniu brio bat ru ka jing penmi ya kata ka kur la ni kata ka kas jong ka kadai ka bala keli ya ka ekakas jong ka bat ru kala jubab bamaka kadai ka thakur bat ru baka snow sarong ya kani ka kas jong ka shu kala pensyairu bakani ka baterai lang bat ka kala resign no hakatei hi kasni bajia bat ru ba ka kwa ban pelaj ya ka naka nika jingtre jong ka hakajo hi kasni hakaba lawan ru daka para bat ukurim kabala resign nadu ka step hakabala mi ru ka jingya mai hapedeng jongki bat ru bala le yathu pat syauni ubriu bala wan syapok ka bang hakapor kumba sau siteng janmit hakaba ulas dang ru ban pen khor daka ba klibek ya ka kas jongka nakadaw bakale sarong bha tangba ki babon pat kila snau thu bakla ya kani ka jingja daka baong bamaka ka dai ka briu ka basniu kala pensyai ru ba ka bayat trelang bat ka bala resign ka dai ka bramin उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम।